Guhaye ikaze nanone we wahisemo gufungura YouTube channel, YouTube iguha amakuru yizewe kandi ikugezaho amakuru ku gihe. Nk'uko bisanzwe rero hano kuri YouTube kugezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu binyamakuru bitandukanye, amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. YouTube channel rero kandi uyisangaho ibyegeranyo bigiye bitandukanye iby'ubuzima. Uko bisanzwe rero ngiye kukugezaho amakuru ari kubica bigacika hano hanze y'igihugu. Reka nkugezeho inkuru hano, navuga inkuru y'akababaro ariko nanone inkuru iteye impungenge. Wakwibaza ati uyu muntu ukora ibintu nk'ibi biba byagenze bite, cyangwa se abayanyoye ibiki? Reka nkugezeho inkuru iri kuvugwa hanze y'u Rwanda rero mu gihugu cya Kenya, aho umugabo yagize gutya agafata umupanga yarangiza agakata ubugabo bwe. Kandi ndongera nkugezeho inkuru nanone iri kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho mu gihugu cya Somalia, aho abarenga 24 barohamye mu nyanja y'Ubuhinde. Si ibyo gusa kandi hano hari indi nkuru nayo ivugwa mu Rwanda, inkuru ya Diocese Catholique ya Gikongoro aho yapfushije umupadiri. Ndagushishikariza kudacikwa n'aya makuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo nawe ubashe kuba hamwe n'abandi. Nkuko nari maze kubikubwira rero, muri Kenya umugabo avugwa ko arembeye mu bitaro nyuma yo kwikeba ubugabo. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo w'imyaka 42 wo muri Kenya, akaba arembeye mu bitaro nyuma yo kwikeba ubugabo akoresheje umupanga. Uyu mugabo akomoka mu gace kazwi nka Gatundu Safu gaherereye rwagati muri Kenya. Amakuru avuga ko yikebye ubugabo ku wa gatandatu tariki 23 Ugushyingo 2024. Ibi bikaba byaraturutse ku kuba yari yabaswe n'inzoga. Uyu mugabo rero yabwiye ikinyamakuru The Citizens dukesha iyi nkuru ko yagerageje kenshi kuva ku nzoga ariko bikamunanira. Umujinya wo kuba byaramunaniye rero niwo watumye yikeba ubugabo bwe. Inzoga zageze aho zituma uyu mugabo atandukana n'umugore we n'abana be, ku buryo nawe ngo aho yarageze atari yishimye. Kugeza ubu uyu mugabo arwariye mu bitaro bya Gatundu Level 5 Hospital muri Kenya, aho abaganga bari kugerageza kwita ku bikomere yiteye ubwo yikebaga ubugabo bwe. Aya rero akaba ari amakuru dukesha ikinyamakuru gikorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikinyamakuru Igihe. Naho muri Somalia rero naho nk'uko nari maze kubikubwira, guverinoma ya Somalia iravuga ko abantu 24 bapfuye ubwo ubwo bwato barimo bwiyubikaga mu nyanja y'Ubuhinde ku nkombe za Madagascar. Amakuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today gikorera hano mu Rwanda kivuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia Ahmed Morin Fiki yavuze ko abantu 46 bari muri ubwo bwato batabawe. Abenshi muri abo bagenzi rero bari urubyiruko rw'Abanyasomalia, kandi aho bari berekeje ntihasobanuwe. Urubyiruko rwinshi rw'Abanyasomalia rwurira amato buri mwaka mu ngendo ziruteza amakuba, ruba rujya gushakisha amahirwe mu bindi bihugu by'amahanga. Intumwa rero ziyobowe na ambasaderi wa Somalia mu gihugu cya Ethiopia biteganyije ko zijya muri Madagascar gukorerayo iperereza muri iyo mpanuka y'ubwato no guhuza ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abarokotse. Guverinoma rero y'iki gihugu cya Somalia iravuga ko abantu 24 bo bamaze gupfa ubwo ubwo bwato bwarimo bwiyubikaga mu nyanja y'Ubuhinde ku nkombe za Madagascar. Abayobozi muri Madagascar rero bo bavuze ko abarokotse bafite hagati y'imyaka 17 na 50. Benshi mu rubyiruko rwo muri Somalia buri mwaka nk'uko twabitangaje bakora ingendo ziciye mu nyanja bashaka amahirwe y'ubuzima ku mugabane w'Uburayi. Kandi ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gutangaza ko ifite impungenge ku bantu babimukira binjira mu gihugu baturutse ku mugabane wa Afurika banyuze mu nzira zitemewe bahunga inzara n'imibereho mibi. Muri Mata 2024 nibwo abimukira 38 bapfuye, abandi 22 bararokoka mu mpanuka y'ubwato n'ubundi bwabereye muri Djibouti bashaka kujya muri Yemen.
Naho rero Diyosezi Gatolika ya Gikongoro yapfushije umupadiri. Uyu mupadiri rero akaba yitwa Gervase Twinomujini, wari padiri mukuru wa paruwase ya Bishyiga iherereye mu murenge wa Buruhukiro yo mu karere ka Nyamagabe. Padiri Gervase rero Twinomujini yitabye Imana tariki 26 Ugushyingo 2024. Uyu mupadiri akaba yarazize uburwayi. Nk'uko rero bigaragara mu itangazo ryo kubika rya Musenyeri Celestin Hakizimana, uyu nawe akaba ari we mushumba wa padiri ya Diyosezi Gikongoro, byanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga z'iyo diyosezi. Imihango yo guherekeza nyakwigendera izaba ku itariki 29 Ugushyingo umwaka wa 2024. Iyi mihango rero ikaba izaba ibimburiwe n'igitambo cya misa cyo kumusabira kizaturirwa muri katedrale ya Gikongoro guhera saa 5 za mu gitondo. Muri uyu mwaka rero wa 2024 iyi diyoseze ya Gikongoro imaze gupfusha abapadiri 3 bazize uburwayi. Abo bapadiri nibo Padiri Peter Barikundembe witabye Imana mu gitondo cyo kuwa 4 tariki 14 Werurwe umwaka wa 2024. Naho Padiri Felicien Hategekimana nawe yitabye Imana ku itariki 8 Nyakanga 2024. Naho Padiri Gervase Twinomujini we yitabye Imana tariki ya 26 Ugushyingo 2024. Reka ngushimire rero we wafashe umwanya ugakurikirana amakuru tukugezaho, nkusaba gukanda hasi ukazogera ugakora subscribe niba utarayikora, kugira ngo amakuru ajya kugeraho buri gihe kandi ku gihe. Kora share kugira ngo ubashe gusangiza abandi inkuru tukugezaho. Ni Horeb Muhindaji, ndagushimiye.